Ante nas je malo umorio, ali sad će on na noge lagane. Moram pokazati ko je sve već došao, ne? Ovo na stolu neću pokazivati uopće. Verica nam je tu. Ma ne, donijela sam ja. Konačno, da. Ovo je filmić. Reci svoje ime. Moje ime je Vera Sefija. A ovo tu je za džoranje. Tako je, to je trampa. Trampa. Tako. Idemo dalje. Tomislav Loče, koji uvijek. I sad tu ima, molim lijepo ime. Renata. Dobro, pa ne mora da Boga preko. Tatjana. Da. Ono ime. Brzo. Ono će dugo. Ime. Josip. Drugi. Zoja, ti boš rekla svoje ime ili ne boš? Gita. Zoja Gita Hatšepsut. Sergej, ja sam njen vozač. Deran. A, znači ti ne smiješ piti, dobro. A ne, vozač do ovde. A sam vozač u povratku. Aha, sad da vidite, komarci ima. Sad da vidite, tu je vrt. Tu je vrtić. A ovo je kućica, to je zapravo de facto nešto kao terasa. Ali kiša pada, ali nema veze. Evo ga, ljudi se skupljaju i sad 10 metara od Arasićeve ili Antonove i vikendice teče Drava. Eto, tu se dođe sa čamcem. Tu se pecaju ribice, evo ga, teče Drava, evo tu je i čamac i motor, svašta tu ima. I tu je, evo, ljudi imaju vikendice na ovoj strani, tamo je čak i neki roštilj, koliko vidim, i to ne nego skoro oko vikendice roštilj. I još jedna vikendica, ljetni ugođaj za ljuljane, kad su Ante i njegova draga supruga sami. I to je to. Ko se to grli? Brzo. Ženo Božja. Brzo ime, oču ime. Luli. Ja vas znam. Ženo, nemoj gledat kak ljubim Lili. Evo, za sad smo sve uslikali.